algon men kaafarun ruhun hodan Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyya amru kurwafa kame miyadu ekama dekola baspun ekama dekola gawad hada kamatam Allah ge hadrata gosko muneto dakkani kon salamatirikam rakkatirikam talgon debeni kaakuto edu halgon hiya wahika devani hema kaafarun nak ayati rasul sallallahu alaihi wasallam ki emme miistakunna emme riveti namuna deve edekke emme riveti akhlaq ge veri nabiyya ekam ekalefana Allah subhanahu wa ta'ala bas wahikurani walan tarudhu anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum yahudina nasara bas kalefana nuruheneye hatta tattabi'a millatahum eba minga millata tabawe jawmadan den minga dina tabawe jawmadan de hem algon men komme henu je emi honna algon men fenifa emi hon hinhamanu je heti note emi hon birugan faaneti algon menge dinu ga bayan fe shiare du kollaka algon menge islam mantakam je dakkan algon men mi islam kamake ei hameikani dulum buneda bunedum menno ei murjiyan ga aqida magfurati fa goswa hitun hameikani qabul kollaka me